mwumvishe ko Kiliziya Gatolika yamaganye igihano cy'urupfu cyafatiye Joseph Kabila ariko bakavuga ko bashyigikiye ibiganiro by'imbere mu gihugu. Maxime Prévost, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi, amaze ubu tuvugana amaze gutangaza ko ari umwe mu bantu bagerageje kubwira Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse banamusaba ko agomba gukora ibishoboka byose agahosha ikibazo kiri imbere muri Kongo kugira ngo ibintu bitazagenda bikagera kure. None kugeza uyu munota Ububiligi nabwo bumaze kwereka Kongo ko batari kumwe ku myanzuro itandukanye bafashe kugeza no ku mwanzuro bafatiye Joseph Kabila Kabange aho bamukatiye urwo gupfa. Ububiligi bwagize buti condamnation de Kabila, Bruxelles questionne la procédure et interpelle sur la peine de mort. Ibi ni Maxime Prévost wabitangaje, yagize ati Bruxelles questionne la procédure et interpelle sur la peine de mort. Bivuze ngo Ububiligi bufite ibibazo ku nzira byanyuzemo ku buryo urubanza rwagenze. Muri make Ububiligi ntabwo bwanyuzwe cyangwa se ntibushimishijwe n'uko urubanza rwagenze, ndetse bukaba bunajijinganya cyangwa se bunashidikanya butanashimishijwe butanizeye neza uburyo byagejeje no ku gihano cy'urupfu aho yakatiwe ibyo igihano cy'urupfu. N'Ububiligi ntibubyumva. Ibi bintu bihatse iki? Mwibuka ko hari n'abakongomani imbere muri Kongo bakimara kumva uburyo bakatiye Joseph Kabila bahise bavuga bati nimureke kudukinira comedy please, mwidukinira comedy turazihaze muri Kongo. Nimuturasira FCM 23 Ive Nord Kivu na Sud Kivu na Bunagana, mugende muri Ituri mudukubitire ADF naru, muve muri iyi mikino muri kutuzanamo. Ntabwo ari byo ibi byo gufata ba Vitali Kamere mukabakura ku buyobozi bwa Assemblée Nationale, ibi byo kugenda mwirukanka mukatira Joseph Kabila Kabange nta gisubizo biri gutanga. None Uburayi burabyanze, Ubudage bwarabyanze, Ububiligi burabyanze, Ubufaransa ntibubikozwa. Ehehe, ibi byose rero muri Sud Kivu noneho mu bice bya Kalehe ingabo za leta bazirukangije zirirukanka. Donc ntimugire ngo wa muco wo muri Nord Kivu na Sud Kivu ko ingabo za FARDC za leta ya Kinshasa nabo bafatanyije yo bumvisha urusasu barigendera nibisanzwe. Niko bimeze rwose. Gahunda ni yayindi. Gahunda irakomeje. N'ubu ngubu iyo urusasu ruvuze barigendera. Nta kirahinduka. Amakuru yandi ahari aravuga ko intumwa za AFC M23 ndetse n'intumwa za guverinoma ya Kongo zirategerejwe i Doha muri Qatar muri kino cyumweru. Zitegerejwe i Doha muri Qatar kugira ngo zikomeze ibiganiro. Ibiganiro bikomeje ni bya bindi byo gufungura imfungwa ndetse na ceasefire. Ibyo byarangira hagakomeza ibiganiro byo kureba uburyo haganirwa ku buryo igihugu kigomba gukomeza kuyoborwa. Rero mu gihe Kinshasa yavuze ko yikuye mu biganiro n'amasezerano yandi, ubwo turategereza turebe ko delegation yabo itazagaragara i Doha muri Qatar. Ariko ikigaragara nuko Qatar yo iranatangaza ko ibategereje, leta ya Kongo nayo kandi ntiravuga ko itazigera ibohereza. Ubwo turakomeza dutegereze ikigiye gukurikira. Ariko rero nubwo bimeze bityo, nongeye kubashimira nshuti bakunzi ba Monde Stone TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe. Ibiganiro byacu duhora tubibagezaho ku buryo burambuye buri gihe nk'uko musanzwe mubikurikira. Kora subscribe, like, comment nashaka ibiganiro byacu kugira ngo ibyo dushyize ari bishyashya uzajye ubasha guhita ko ubibona mu bambere, ahasigaye ubashe kubikurikira nk'uko bisanzwe. Ngewe ndi Robert Sympathique Iyandemye, mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Muri Congo Centrale abadepite mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'intara baragiye bararwana, barakabana, barakomeretsanya, bakubitana intebe mama kena mama. Abadepite mu nteko ishinga amategeko barakomeretsanya, polisi irazi buri kikora, baratukana. Ni umuzimu uhambye muri Kongo ku buryo abakongomani ubwabo
batabasha no kumvikana ku kibazo bafite hagati yabo ngo bagerageze kucyumvikanaho bagikemure bonyine ubwabo. Koko habaye iki? Kiriya gihugu gifite ikihe kibazo? Rero ku bantu badasobanutse cyangwa bangaga kugenda bumva ikibazo ko kimeze, koko baragendaga bakumva amahanga, please mwumvishe ko Kiliziya Gatolika yamaganye igihano cy'urupfu cyafatiwe Joseph Kabila, ariko bakavuga ko bashyigikiye ibiganiro by'imbere mu gihugu. Maxime Prévost, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, ubu tuvugana amaze gutangaza ko ari umwe mu bantu bagerageje kubwira Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse banamusaba ko agomba gukora ibishoboka byose agahosha ikibazo kiri imbere muri Kongo kugira ngo ibintu bitazagenda bikagera kure. None kugeza uyu munota Ububiligi nabwo bumaze kwereka Kongo ko batari kumwe ku myanzuro itandukanye bafashe, kugeza no ku mwanzuro bafatiye Joseph Kabila Kabange, aho bamukatiye urwo gupfa. Ububiligi bwagize buti: condamnation de Kabila, Bruxelles questionne la procédure et interpelle sur la peine de mort. Ibi ni Maxime Prévost wabitangaje, yagize ati: Bruxelles questionne la procédure et interpelle sur la peine de mort. Bivuze ngo Ububiligi bufite ibibazo ku nzira byanyuzemo ku buryo urubanza rwagenze. Muri make Ububiligi ntabwo bwanyuzwe cyangwa se ntibushimishijwe n'uko urubanza rwagenze, ndetse bukaba bunajijinganya cyangwa se bunashidikanya, butanashimishijwe, butanizeye neza uburyo byagejeje no ku gihano cy'urupfu aho yakatiwe igihano cy'urupfu. N'Ububiligi ntibubyumva, bije bikurikira Ubudage. Nababwiye ko wa Mudage we yanatangaje ko n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wabibonye nko kwikira igitabo agaseka, ndetse banasetse iriya kuru militaire ya hariya i Kinshasa, barayisetse cyane, bababwira ko ibyo bari barimo batabizi. None murabizi pare wa Kongo Kinshasa ni Ububiligi. None Ububiligi bunenze Kinshasa ku mikirize y'urubanza rwa Joseph Kabila no kumukatira urwo gupfa. Mwibuke ko na Senko nayo ejo hashize nibwo yabihakanye, none n'Umubiligi ahise ko aza nawe abihakana. Ibi bintu bihatse iki? Mwibuka ko hari n'abakongomani imbere muri Kongo bakimara kumva uburyo bakatiye Joseph Kabila bahise bavuga bati: nimureke kudukinira comedy please, mwidukinira comedy turazihaze muri Kongo. Nimuturasira AFCM 23 Ive Nord Kivu na Sud Kivu na Bunagana, mugende muri Ituri mudukubitire ADF naru, muve muri iyi mikino muri kutuzanamo. Ntabwo ari ibyo, ibi byo gufata ba Vitali Kamere mukabakura ku buyobozi bwa Assemblée Nationale, ibi byo kugenda mwirukanka mukatira Joseph Kabila Kabange, nta gisubizo biri gutanga. None Uburayi burabyanze, Ubudage bwarabyanze, Ububiligi burabyanze, Ubufaransa ntibubikozwa. Ehehe, ninde nonaha uri inyuma ya Kongo kuri iki gihano cyakatiye Joseph Kabila? Seloma le Kasayen, Abanyekasayi, le Chilombiste. Ni ukuvuga ngo Abaluba ubu nonaha nibo bonyine bari inyuma ya Tshisekedi kugukatira Joseph Kabila Kabange, kuko mwabonye ko Uburayi nibwo bwabaye bwa mbere kubyamagana. Ibihugu bya Afurika byo byanabifashe nk'ibitariho. Joseph Kabila Kabange arakidegembya rwose, arakidegembya bisanzwe ari mu buzima bwe busanzwe. Namwe munyumvire noneho niba Maxime, niba Ububiligi butari nyuma ya Kongo, nonaha Kongo iri hehe? Mureke mbabwire, Maxime Prévost aho yatangarije ibi bintu ni naho yavugiye ngo Ububiligi turi mu bantu ba mbere bagiriye Tshisekedi inama yo kudahirahira, akomeza guteza umwuka mubi imbere mu gihugu, kuko imbere mu gihugu hari umwuka mubi cyane, kandi Tshisekedi ntakozwa ibiganiro imbere mu gihugu, ntabikozwa. Namwe rero mumbwire, namwe rero tuganire, mumbwire ikiri buze gukurikira.
niki kiri buze gukurikira ko n'Ububirigi bwihakanye Kongo? Ubu n'iki mu gihe cyose Ububirigi bwaba bwihakanye Kongo kuko Kongo yarakatiye Joseph Kabila, nta kindi kiri buze gukurikiraho nuko iki gihano cyakatiye Joseph Kabila Kabange kiri buze gufatwa nka komedi guverinoma ya Kinshasa yakinnye cyangwa se yakoze, biri aho ngaho bitazagira umusaruro wundi bitanga. Rero ibintu byose bibaye ikimwaro. Genocoste futi, gukatira Joseph Kabila futi, AFC M23 kuva mu bice yafashe futi, diru na Amerika futi. Ni iki gishobotse? Kuri Kinshasa hashobotse iki? Ntacyo, ni ibibazo gusa pe. Kuri Kinshasa nta kintu gishobotse, kuri Kinshasa nta kintu kibaye. Namwe munyumvire, nta mugayo. Abadepite Kinshasa mu nteko ishinga amategeko bararwana, Kongo Central bararwana, abavuka Nord Kivu bakarwana, abavuka Sud Kivu bakarwana, abakatanga baraje barwane, abacopo nuko, aba Kinshasa ntibabyumva kimwe. Amaherezo hari buze rero gukurikiraho iki birarangira bite? Ibi byose ni ibyo gutega amaso tukabireba. Ikindi nababwiye turi buganireho muri iki kiganiro cyacu nuko muri Nyiragongo hari utundi duce dukomeje gufatwa muri rusange. AFC M23 ikomeje kugenda yigarurira utundi duce. Ariko tutaragera kuba bakomeje kwigarura utundi duce, reka tugaruke kuri inkuru nziza. Inyuma yuko AFC M23 ikomeje kugenda yigarurira uduce dutandukanye, hari uduce tutari turimo ibikorwa remezo by'ibanze, harimo umuriro w'amashanyarazi, amazi, imihanda, amashuri, amavuriro. Ibyo byose AFC M23 nibyirimo. Muri Kivu y'Amajyaruguru rero muri za Nyiragongo ndetse na Rucuru kuri ubu ngubu hamaze kugezwa amazi meza, cyo bita l'eau potable. L'eau potable muri rero Nyiragongo mu bice bya za Rucuru ku nshuro ya mbere, mu byumve, haba ku bwa Joseph Kabila Kabange, haba ku bwa Tshisekedi, ku nshuro ya mbere nibwo hano muri za Nyiragongo na za Rucuru hageze ikintu cyitwa amazi meza. Amazi meza. Ubu abaturage ba Rucuru, abaturage ba Nyiragongo iri hejuru mu misozi barimo kwishimira ko ku nshuro ya mbere batagiye kunywa amazi y'ibidendezi, batagiye kunywa amazi y'imigezi, batagiye kunywa ibitonyanga by'imvura, batagiye kunywa ibitonyanga byo kubitika cyangwa byo kubinani by'amateke, ko bagiye kunywa amazi meza babikesha AFC M23. Ubundi abaturage baba bategereje iki ku buyobozi? Abaturage bapfana iki n'ubuyobozi? Ni iki gihuza abaturage n'ubuyobozi? Nta kindi kintu cyera kirabura gihuza abaturage n'ubuyobozi kinezeza abaturage uretse ibikorwa by'ibanze by'ingenzi umuturage akenera, none ubuyobozi cyangwa se leta ikabikora. Nicyo gusa. Leta igomba kumenya abaturage barashaka iki muri Nyiragongo na Rucuru. Amazi meza, igahita ibaha amazi. Bakeneye amashanyarazi, igahita ibaha amashanyarazi. Bakeneye umuriro, bakeneye umuhanda, bagahita babahereza umuhanda. Bakeneye amashuri, ukabaha amashuri. Bakeneye amavuriro, ukabaha amavuriro. Bakeneye abarimu, ugahereza abarimu akazi. Nicyo ngicyo abaturage baba bakeneye ku buyobozi. Bisobanuye ngo babandi mugenda mukazana ngo Kongo, kubera ko politike ya AFC M23 ariyo kubohora abaturage, yamara kubohora abaturage ikanabakorera ibikorwa remezo by'ibanze by'ingenzi. Tshisekedi mu ijambo yagejeje ku rubyiruko yabwiye ngo urubyiruko rwagoma ko ngo bagiye kurubohora, bamara kurubohora ngo bagatangira kurukorera ibikorwa by'iterambere birimo ngo imihanda, amashuri, amavuriro. Muhumure Tshisekedi niyo utabikora. AFC M23 yarabitangiye. Wowe ubyibutse, umaze imyaka 7 ku butegetsi, ntiwigeze ubikora. Ubu nibwo ubyibutse.
rero barabohowe ndetse abababohoye bageze kure babikora, ndetse si mu magambo, barabireba n'amaso yabo, kandi noneho biri no kubaha akazi kuko bari no muri ba bandi babonyemo akazi bari guhembwa, ibikorwa remezo biri kuza bakabibona, ariko noneho bakabiboneramo n'akazi, bakabiboneramo n'akazi, ibintu byiza cyane bitagira uko bisa. Reka nkubwire yuko rero nandi kubwira ko hari n'utundi duce dukomeje kwigarurirwa na AFC M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. AFC M23 yabohoye uduce twa Mbi, Batama, Mikeno, Mberwa ndetse na Karobo. Ibi byose ni uduce turi muri Masisi, haza no kwiyongeraho ndetse n'utundi duce twitwa Luke ndetse na Mulema nyuma y'imirwano na Wazalendo ahagana mu gace ka Ngululu. Ibi byose rero muri Sud Kivu noneho mu bice bya Kalehe, ingabo za leta bazirukangije zirirukanka. Donc ntimugire ngo wa muco wo muri Nord Kivu na Sud Kivu ko ingabo za FARDC za leta ya Kinshasa n'abafatanyije yo bumvisha urusasu barigendera, ni ibisanzwe, niko bimeze rwose. Gahunda ni yayindi, gahunda irakomeje. N'ubu ngubu iyo urusasu ruvuze barigendera, nta kirahinduka. Amakuru yandi ahari aravuga ko intumwa za AFC M23 ndetse n'intumwa za guverinoma ya Kongo zirategerejwe i Doha muri Qatar muri kino cyumweru. Zitegerejwe i Doha muri Qatar kugira ngo zikomeze ibiganiro. Ibiganiro bikomeje ni bya bindi byo gufungura imfungwa ndetse na ceasefire. Ibyo byarangira hagakomeza ibiganiro byo kureba uburyo haganirwa ku buryo igihugu kigomba gukomeza kuyoborwa. Rero mu gihe Kinshasa yavuze ko yikuye mu biganiro n'amasezerano yandi, ubwo turategereza turebe ko delegation yabo itazagaragara i Doha muri Qatar. Ariko ikigaragara nuko Qatar yo iranatangaza ko ibategereje, leta ya Kongo nayo kandi ntiravuga ko itazigera ibohereza. Ubwo turakomeza dutegereze ikigiye gukurikira. Ariko rero nubwo bimeze bityo bagiye gusubira i Doha muri Qatar, ariko leta ya Kinshasa ifite ibibazo by'uko uduce twa Kamituga, Mwenga, Uvira, Kindu, Grand Katanga, Walikale, Rubutu, Kisangani, Beni, Butembo na Ituri ngo ari uduce mu gihe kitarambiranye ngo dushobora kuzigarurirwa na AFC M23 ngo mu gihe haba nta gikozwe cyangwa se haba nta kibaye. Ariko namwe murabizi Kongo ni ikomeza kugaba ibitero, AFC M23 ikagenda igiye kwirwanaho, nibizakomeza gutyo kandi Kongo ikagomeza kugaba ibitero kandi zineza ko nta mbaraga ifite zo gukomeza kurwana, bizakomeza kugora nyine Kongo. Kandi ikindi ibindi byose byaranze yahisemo kurwana. Akabazo k'amatsiko, iki ni igihe cyiza cya Kongo cyo kwiyangaja mu ntambara? Aka kabiri nicyo gihe cyiza cya Kongo noneho cyo gutsinda intambara? Icya gatatu, uretse ko bigaragaza nk'abari kwitsindira ku mbuga nkoranyambaga, ku rugamba hari kizaba? Ariko ari nk'abantu ngewe mba nshaka nko kwisuhuriza no gushimira, ariko reka nze ndaje mbikore. Hari inkuru nababwiye rero ivuga ko uretse umwanzuro wa 2773 ngo wafashwe kuvuga ngo ingabo z'inyamahanga ziri ku butaka bwa Kongo ngo zigomba kuhava, ngo kari umwanzuro ngo wafashwe mu kanama k'umuryango w'abimbye ngo no mu zindi nama ngo kabutarubahirijwe. Hano hari umuntu wibukije Kongo ko mu 2003 hari umwanzuro wa 1493 wafashwe uvuga ko FDL rigomba kuba neutralize ku butaka bwa Kongo. Kuva icyo gihe hashize imyaka 22 FDL iracyari ikibazo. None bo nta n'amezi 5 arashira n'uwo mwanzuro ufashwe baririzariza. Ndetse bana bibukije ko ngo uyu mwanzuro w'1493 muri 2023 wafashwe uje ukurikira u'1500 n'icyenda 1533 1552 1649 1698 1886 1856 n'indi myinshi cyane. Kandi byagiye bifatwa na Monisco ihari, cyo gihari hari Monisco nayo yari ihari, nta kigeze gikorwa.
babibutsaga rero ko uyu nguyu wa 2773 atari wo ngo wa mbere mu by'ukuri utubahirijwe, ko n'indi myinshi itagiye yubahirizwa. Nababwiraga nti rero turi no kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu. Nababwiraga ko muri Sud Kivu hari uduce twa Chulwe ndetse na Luntukulu muri ugana za Shabunda twamaze kwigarurirwa na FCM 23, twamaze kubohorwa hano muri Shabunda, kandi murabizi ni iwabo w'amabuye y'agaciro. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda biba ibibazo kuri FRDC, FDLR n'abandi bafatikanya, ariko rero bikagenda bigira n'ukuntu bigenda bisobanuka ku ruhande rwa AFC M23, kuko mu by'ukuri bigenda bigaragara ko hari uduce tugenda twongera kwigarurirwa, bikaba ibintu bikomeye cyane. Nababwiraga yuko rero jewe hari abantu mashaka kwisuhuriza, rwose, reka nisurize. Hari abantu mashaka kwisuhuriza nanjye, ariko reka nisurize nk'umuntu yitwa nka David Irizima, nisurize nka Madoadoa, ndagusuje cyane, na Kabange Moise, reka ngusuhuze. Ariko by'umwihariko hari abantu mba nshaka kwisuhuriza, reka nisurize umuntu witwa Nkomezi Gasore. Ebana Nkomezi Gasore, jewe ndagusuje cyane Nkomezi Gasore, reka ngusuhuze, mbwire nti nuza kureba kino kiganiro. Undi ni uwitwa Kubwayo Kevin, nawe ndagusuje cyane rwose. Reka nsuhuze Alphonsine, nsuhuze kandi Josephine, ndagusuje cyane. Reka nsuhuze nawe reka nsuhuze Guillaume, ndagusuje cyane. Reka nsuhuze Jacqueline Kadongi, ndagusuje cyane nawe. Reka hari n'undi witwa Jacqueline, nawe ndagusuje cyane. Reka nsuhuze na Nyirahirwa Jeanne Male, ndagusuje cyane rwose. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, mwe mwumva ko ebana ndabazirikana cyane, nanjye ndabakunda sana, kandi namwe murabizi ko mbakunda cyane. Reka nsuhuze na Odette umwiza, reka nawe ngusuhuze. Abantu rero baba ari abantu bacu, bari abantu bacu aho ngabo bagenda bakurikira ibintu tuba tugenda dukora umunsi ku wundi. Undi ni Stefani, nawe ukomeze ugire ibihe byiza. Witwa Lilian, nawe ndagusuza cyane. Witwa undi ni Ndera, undi ni Hitimana, undi hari n'uwitwa Randwari, hari Bugenimana Valente. Komeze kugira ibihe byiza cyane mwese kabisa. Witwa Monique, nawe ndagusuje. Undi witwa Apollo, ndagusuje cyane nawe, komeze ugire ibihe byiza. Josephine Mukangwije, nawe komeze ugire ibihe byiza. Cecile, komeze ugire ibihe byiza nawe. Mwese ndabasuje cyane. Nibogora ndagusuje. Mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Muri abakunzi ba Inside Rwanda Media TV, muri abakunzi ba Urugendo Online TV, mwese ndabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Frank ndagusuje nawe, Claude, mwese ndabasuje cyane, mujye mwumva ko tuba turi kumwe cyane. Reka nsuhuze na Edison, nawe ndagusuje cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Claire ndagusuje. Mwese muri abantu mukunda ibiganiro byacu, mubire ibintu bikagenda neza cyane. Nawe Seti ndagusuje cyane, mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane. Ibi byose tubikora
ku bwanyu kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza, mudutera imbaraga zo gukora. Muri rusange rero nuko ibintu bihagaze, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Twebwe rero igihari tuzakomeza dukurikirane aya makuru. Mbona rero hari abantu batega imitego myinshi cyane, AFC M23 bakayitega imitego bakayivuga ibyo bashaka, gusa hari icyo mudakwiye kwirengagiza. Igitumye kugeza uyu munota yaba igihari kuva mu kwezi kwa mbere bafata Goma, mwese murabizi uburyo Goma yari ikibazo giteye ubwoba. Isi yose yibazaga ukuntu Goma ishobora gufatwa ibyumweru 2 bigashira, 3 bigashira, 4 bigashira. Abavuga ngo Uvira ngo gufatwa, Uvira ntabwo yigeze itekerezwa ko cyaba n'igice cyanafatwa bikagera n'icyo bivuga cyangwa bitanga. Abantu bose bibazaga bati Goma birashoboka ko Goma yafatwa, ariko nyamara amezi abaye 10 Goma yarafashwe. Ubwo rero ibintu hari aho bigeze kandi hari naho bigana ku bareba, barabireba kandi bakabibona. Salute, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Ndabifuza gukomeza kugubwa neza. Jewe nari Robert Sympathique Iyandemye. Mukomeze mugire ibihe byiza. Asante sana, ndabakunda cyane.